Rezultati ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske predstavljaju snažnu potvrdu povjerenja građana i politički odgovor na pokušaje slabljenja institucija Srpske. Jasna je ovo poruka iz SNSD-a iz kojeg navode da je izborni proces protekao bez prigovora. Pobjeda kandidata ove stranke, Siniše Karana, će, kažu, odrediti dalje djelovanje SNSD-a kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou BiH. Rezultat ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazao je još jednom da narod najviše povjerenja ima u SNSD i Milorada Dodika. U toj stranci poručuju da su u nedjelju poraženi i Kristijan Šmit i svi oni koji žele loše Republici Srpskoj. Glas za Sinišu Karana bio je, kažu, glas protiv perfidnog pokušaja da se u Republici Srpskoj instaliraju marionete. Pokazali smo snagu u organizaciju stranke koja je već godinama najbliža biračima, koja najbolje razumije potrebe i budući izazove koje su pred Republikom Srpskom. Pobjeda Siniše Karana je poštena, nesumnjiva, ali dokazuje koliko su oni opoziciji nemoćni, nesposobni da politički, patriotski, demokratski odgovore aktualnom trenutku. Opozicija je, kažu, u SNSD-u pokazala svoj odnos prema narodu sramnim izjavama nakon izbora na račun građana Srpske. Odbranili smo suverenitet našeg naroda. Moram isto tako još jednom da kažem da je ovo veliki poraz Kristijana Šmita, konačni poraz Kristijana Šmita, konačni poraz Sarajeva u namjeri da potlači i potčini Republiku Srpsku, ali i konačni poraz za opoziciju Republike Srpske koja je bila spremna da bude pomagač onima koji su željeli poraz Republike Srpske. U SNSD već razmišljaju o narednim izborima. Plan je dvotrećinska većina vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini uz najmanje 9 poslanika u predstavničkom domu i 4 delegata u Domu naroda BiH. Zato im je važna intenzivna saradnja sa građanima Srpske. Upravo zato opominju svoje članove koji su na funkcijama da ne smiju da dozvole da nisu među ljudima ili da im nisu dostupni u rješavanju nagomilanih problema. Takve ljude ne želimo da imamo među nama. I poručujem im, evo, a već smo iskomunicirali nekoliko puta sa njima i sad im poručujem da ćemo dodatno da obratimo pažnju na njih, da se svi vrate svojim mjesnim zajednicama, mjesnim odborima, da potpuno se stave na raspolaganje jer su dobili apsolutno povjerenje od tog naroda i moraju to povjerenje da vrate. Osvrnuli su se u SNSD-u i na histeričnu reakciju opozicije i političkog Sarajeva na diplomatsku aktivnost najvišeg rukovodstva Srpske proteklih dana. Rijetke su, kažu, države koje istovremeno imaju podršku svjetskih sila poput Rusije, Kine, Sjedinjenih država i Izraela. Dobri odnosi sa Mađarskom i pojedinim evropskim zemljama spriječili su mnoge loše odluke Evropske unije prema Srpskoj, a građani će, kažu, osjetiti i konkretne rezultate. Veoma brzo očekujemo i otvaranje određene vrste kancelarije i predstavništva države Izrael u Banja Luci u Republici Srpskoj. Veoma brzo očekujemo veliki broj investitora iz Izraela, iz Mađarske, iz Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo nova radna mjesta za građane Republike Srpske i očekujemo ono što je najbitnije, da će ljudi u Republici Srpskoj da žive bolje, a da će pozicija Republike Srpske da bude bolja. Podrška prijateljskih zemalja bila je vidljiva već poslije izbora, kada su ubrzo poslije zatvaranja birališta i proglašenja izborne pobjede stigle čestitke Siniši Karanu iz Srbije, Rusije, Mađarske i Izraela uz očekivanja nastavka saradnje i dobrih odnosa sa Srpskom.